Iya, aku tuh dari tema. Teka di gaji luar kalau mau nasional tak cuy. Hot email tang balong email mau email jo email. There. Sashisin kublai pi baro ngapriang supaya pi syakene ke program shipela sha baruba commander shalflian lakumba katto katne tayo ngamsimyo shu ikawan pelongin ke program lese kade na benta ban khamha ban pinam khamyo shishu ikinong yesim benta kiba kham kerbang kata ide I tong dayana kublai sibun tong dayana nangta iba John kublai sibun ba John pengen sayo kejing itu khamha napi dalade te habib ngadon ye kini ki nong yesim menta hagani ka film ka bagerteng ke kejing ye ladanga kli pi ke kejing ye baro kini te henry ikong dayana bat ka kenhun i kidon laga jong ka kana te kublai sibun ya kapor ka jong pi te ngan sedang syuana pi Pak John, ikong dayana idang budka muntun te sya ini te kila muntun itu ya nade Pak John kendian kila akan nonton lagi film di Syong Pista kerteng bapura jopi kali ini. Kublai sibun Pak Komandan nampak kanika lama dapat ini benar mentah kanika channel di Jompi ini program Jompi bakal kerteng si benasa dari Pak Komandan ya. Ini semua dan bok ini yuk masih mentah nanti na program Jompi. Teh ingkom kerteng cuma kadai John Ongkum masuk masa aku lain lu kadai senong mana. Lailum, Ada SK ke Poponam tadi ke Poponam, ada ke film. Kayak itu rock ke Pelopon tuh, rock one tuh Glacier. Glacier, ya smart aja. Kemudian usaha kali lu mah tidak aktif di bawah apa, belum ketika senang orang serum Smith, kemudian cuma orang berkomentar di bakal lu ketika we nanti cakap kepada Pauna, turis mah. Nga dan ta film kasih dena dulu sudah marga kalah. Ka film baningkong dari mana TV, dari produser dari Pak Smiling Milema Pak Sapo Nongkrem. Te hari nang tu ngayo pada tentang hak film Jeff Pak Hilarious. Itu kau dibilang, bilang. Te harus nam ada kapsan. Te hari ini mungkin Jeff pada kami akan tanya isu untuk bun kamar tadi. Te hari harus nam ada rahi pengisi juga pada ban simpan tahan ini film bakal kebangin Apa yang kini kijingnya nanti jong pi Pak John ki film ki bakilanang ya Syakman. Hato kadon em gejing yang pair gejing pi hakan eka latest movie ke bapi ak nanta. POE gejing nang kiu jung neka takana sina film ne hakan hakai gejing di gejing pi. Kam lagi bentar ke bapi pi si bentar ya. Te gejing yang pair te kala pair hi baklabak hi nanti di pon cha kan. Kalau ibu mencoba te nanti ke quality mana. Nanti di story tu. Te kum nanti bagi pon bang sedang mencoba. Te kamda long tanให้ประหยัดอีพอนี่อีพอนี่ประหยัดตัวนี้แต่กับนางมีประเด็นsenam kamtan le hari ini senam meminta nah isa bakal kayak sisa kan dengan ini ban shoot film nanti di jingrawai nanti di story tak apa nanti di kom shoot nanti di kostum nanti berapa ikan kalau apa sisa kan itu Dia kendiat gini apa sapi dayana. Kani ka film ka ke jingye kadi ka ba pi ak ma pi ne kadi ka film jong no kani ka film. Ni kong siya kublai pi Pak Komandan Syaklen. Bakla ko ika ka janmet ka bakalan minta mo. Te bathaga cukup kodu na sumu ya ublay upala ay nga minta pakan
long ula ai ni kamet ka pokoi ka bakhia kan bangin yo bani shong ni sha fish pela te bat kumjuru ya pi para ki nong pet baro te takaji smurit ya pi na Ai kulai. ai ko dai tangkum tahi Balai pi ai kerteng ke ai ke jingye. Kaya ga chingi ka ching sutu jong amo ha bang shem ya kan ka long ha ka patay ba menta mo bon ki british yung ba of ka chingi bon ba kin jung da kham su ta da bang yes noy ka ting chingi no ki shit pa khat bit pa ka dei halor ka chingi ka pedeng ka kan thai bu shulan ka mut ka ong ka chingi samla na ni ka chingi shikuren Henry ha kan ni ka film ba kam dei e ang kata te bat hangin ni peni kan kita kecil ki ba gidan haki long ni long san ki shinong ki para ma di mana para ma te kumba kan ka film lu ka kali mo ya ki ke kecil te onda filawan pet ya kan ka film sayo kan ya kata ka juba te tangkat tahi ngadan manong Hakani ka film ni smutu ba iba John Dewe ni nong isin manta te ba lari suciang ro dei wei ba lari ula pemi ki film tamba pio ban kasi ru hakan ru kom bre fi kasi ki bakin long nong isin manta haka ching shisha wat ya na rumo ngam ni da ba mangang wa dala dia ban akha ka film Malaysia menta ka film na mar mi dan da ka team ni joni bangin kasi ki dai yaki artist te hak por bangis na ya kan ka story te ida casting director juni yang ba ya kan ka character na ita ya ka character na ita te wat isa lari long idan ka bentahan dai ngai isa lari ngam pajuyo kundu kai karena di first time di wat tapi ba dal John lu ngadang dia kundu hakan ni nama pangarang lu ni kong hakan ka feel tamo te ida casting director ni ibala Right. Te ila perkhat kening kong mo kung nung in kasi isa lari na markum bangi jio snow man siya isa lari yung ba inum simbenta mo ki film joki we. Te Henry kalong no nga ngong buri badan bok si siya buli si siya wala ko kuya na mo. Na marmas niya kung duhi isa lari na mabangarang nga nga film na maga isa lari ide sketri ru jong ka association. Ang Megalaya Film Association. Kaya ako pag yakun do itak tan pang gijimut mo. Ba habang nasdang nga kan kalan kay gijlan kam jong habang alay kat nan dan da ki kam ram jong akon kita kinong filmmakers mo kinong national film. Te habang ini triya kan kakarhana. Te habang yakun do te yong bayan na lada pidan ka karuan mo. Te nasud na ya bani trikam ba pi ba. Nalang pi dalong kung kapara jong nga nan kiti lang yuti da kan kat bangalay. Te itahi kinitin iba may ikran, te ngalong sa, te isa kan mo, te isa iberi casting director, te inong ba, ini te ilong mo, kloy ba nito yung ingo nga, balay ng kloy mo, te magkantar ko isa tumilabi, isa dari nila, pero okay mo, pagkitaan sa yung ibabon, mangaro ka na yung kitaan sa yung katahi pag isa yung ba nito ikam, te nga mag-kulesibon siya, isa na rin na mga ilong iba na kloy, tapos layarap hiru ya ngamu bakti kamu bakti kadian penting haka jindunar na pendapat pada kicing pendik hati balapam pala bila mat te bajon in phai biang sepi hakapor ba i kong daina iwan ban approach pi kai ke jing so jong pi hakapor bat ka ai ka ba pi ai ka juba apa tu kapor ba i dynamo na ka team ng media ki pencet sangat ba Nimba kapun, nimba kapun, berarti sangat. Te ngas mau komen plat kan, ngas mau komen plat nama apa? Please lihat mah, kita bisa ngelayu apa? Iki korban sepanjang ke film kayak gini, nama ngajar mentahi pada tukar di studio, pada di studio. Te ngelayu iki lihat, kamu lomba empat nampak tip teh, menganjok mereka berinkas nama. Te maksudnya pada tak phone call. Ikut dengan studio, dari studio, dan sometimes tu bisa ni, bisa tu saya omel nak, ayah tidak ada, kasih dia kata rule kan, ni semua pemain pelat kan tak apa, semua pemain tak apa lalu orang mau lah, tengah kerteng dulu lah, semua pernah tahu kayak begini, langsung cuba kayak begini, kelakon sibuk, kita gini geli, kalau kan, asal tu nak pak mente, nak kembang kita ni suji bandong ni kini asal baik. Toh,
ngalai isa dengan skrip lah batai yang aku tuh yang tuh aku loy ban dia yang kata mau masuk tuh nak pelat di kami. Te kemudian wan lada sengin dakwa kan ban pin batai di teria kemudian pecio ban bai ba. Ti ke ka role jong pi hakanika film ke e jini. Ke berta trong na te ke dei ba. Ini kum kena kelas mo. Kum kena kelas te si pondok itu nih ya dek sangka ya itu ya. Sangka ke terus bayi kedua ya terus menjadi tua. Terus te nontai ni show kata jingi teh. Show kata jingi. Ya di hantai kan saya kata story mau ngecam balarat konfet saya. Kemud video samla kuliah kata Samla kuliah. Te samla kuliah te hadin tu pada kidan sibun pada hadin pelayat hibur ke game mah. Hadin untuk pada insan sendiri lari. Te semua apa pin batai banyak ya kata kana tang biru bakam salah mo bikam daya tu bahaya ni. Te to kam lei compare. Te bajon haka jinya lensi jopi haka bede bikin lagi kam karkhana shinafel ke kejing lap ke jopi haka bede bikin ka kerkom kejing ka krut juga ne ka film industry bat lane ke bangi ngiron kam nakabentaban kiu susu haka ne ka kam shinafel sinema fi ngiron haka ne kerdan sebangin nang kiu kadon let's say kalau benda kejing kersan di pai ba ne haka no kebentak nang nginolak bang kiu susu kan. Te kumakalah kabentar no, memang kumakalah meneru, bah kumsipor manusia kau berangis tangi, ya apa pun sudah lari tu, sing hatu ipor long kampat long hai aduh kumakalah kumi mata teh, te manusia kadang dunas pun kan, te kadang ya sedang tu kalau nongkio, te kalau long sisa bang inala bang kompi berjual lagi paras tidur ni teh, te kum taken hakani ka por munta ni la tangkir ni sha bala tangkir de bakla tangkir kawe ka bang ini kalau ba ni dan kam de sing teli te sing teli hapre para ba esna film lagi director apa nak sedang ikan ni dan kam de sing teli kadang ba kum banyak long kan ni level tentang ni tangkir ni nang la kan kentil susu kan nadu ko company story nadu ko acting kamu lada kekio kamu ki pai ba ki bapai du ki semua tenak kan belum juga yang membangun masyarakat kan pemilik pet ke film nilai semua kita kentin ki keren mau macam apa kan pemilik pet film kasih dia ikan David tak tu di story ba kini nasnom nong kendong bet baru kini nasnom kini sa yang wala ni polis esok di nata untuk kita syukur kuat bet kita hak kun rei belum kayak ni jangan kan mesti kalau pun tak sorry te mantap pada terus lah pair ni lah ni lah kita bagi story kan bajon hakani ka khana ka PPR ka direction ka ring atau pi kadang ka mara ka jing sohun nya pi na pidang ni jing bom so biang ka bede kan so pi sing mentah ni ka benda hakani ka film kayak gitu ada ni jing oh emang akan jumpa cuma ngalah semua biang ni semua tenang ni nanti reform ring nanti reform direct te utama abang ni yang dia beliau yang dia beliau tu minang budi di Indonesia minang hak di bantan di Indonesia ni taita ni lah di bantian bro orang sudah te akan di film di sini itu pengisut kelabian ni tentang ada yang efek pada bunsin itu efek kau bidang tu ni mana ni juga te kong dai nangin pai yang spi ladang ambakla pi haga ni ka film pi rwai na kemana ke ige jing rwai ka pi rwai hakani ka film ni dan lai ni ki rwai te bona lai ni rwai tama ke ige jing rwai ka pi sana Kejengruai itu baru ini maksudnya tentang dari target kawai itu deh maksudnya kejengruai apa nih pun kejengruai itu lagi ya. Pila ban ayang isi lain lain.
te shwa bangan snow ya tiru kan kita tahu mga shwa ban ya tupa kaya ka pala panlong nga bangan shnai ni ka jingluai shwa Okay. te kung maka jinglong kena jonga na sa da ini na do mga nakena te na sa ban ini te ime jonga injudan kin ban snow ime nga ngam jusa ka te ime na sa ban ini da pa ini te man habang apang na shitam ide ime di pa kodobera di iba ko daw siya namagar ko siya silong kasi siya jong ay siya mga kampunagin. Ini siya umit yung yang amo ba in sumare na. Te kumta kay nga ba ting imay show ting mi jung siya ni shinok mo kung gisi siya tenan mendal siya mo. Te kumta te ko ba isip smart ini jong aban ko junwa hindi imnang banwa hindi siya ko junwa. Dia kadu pada dia istom no kita dah mula ada ini kita mula mix nanti kah dia hak tu kau poi dah syukrasyan ini pada rasna ini bukan syukur rasna ini ni jadi kan dia hak poi bai kah ini telung macam Emotions. tahu Misuto aging let's say attachment jong pi ba di BA di jong pi. Nakapagdaw fi hakini ki fi bunsin kini ki nung sinafel. Kilong pagkasawan kini ka film kilong very emotional kuman siya. Nalala biya ko kwai kilong very emotional. Natakadaw ka kawan. Let's say warga kana kawan ka film kawan din natakadaw. Hakapon ba istom kan telung idan ka istom ka ba kham juda kham yo khat chen barot lo kibrio dia po istom untuk telung ide kita hak ti jonga ba isuk ban ha sumar dia na sumar ijin rio banai itu kham be kini la kham ko dia telo Teka di kecil luar ada orang mengasih nama kita cuy. Hot ide email tang balong ide email mau email jo email. Dia kembangan si orang kan di kecil luar kan dia itu tang kecil luar yang dekat di kecil luar yang kita cuy. Kembangan kuy. Kami yang badai. Ini suatu ya kan attachment joki tadi BA joki. Dunia cuma tapi Okay. pi thọ hi cái lyrics jadi cái chữ Jadi kecil luar itu nggak tersangka pada mau dari gatiu Katiun dengan ini. laban persnu ini si banyak lah Kasur kesatria kendang mana apa pak? ya Apne ya pikuna kendo Durkmat abrilen pun jompi Kapening tenyamin Te to ba jan phai sha sa pi kan ni su thu mo ha ke jing tunggu su thu ba kan ka film kade ladang ngam bakla kan ka film ngala kade ngala yo pet chi sen ka ba pi tong dai na ka sung ha dai te ngam kan ma phashu ka khana ta balong ngasngo ba kade ka film ka ba itna te ngila ban su thu ba ka jing kalau deep kene ka story ka bere ba kene kan ya ka benta jong phiro loda mangmanga kan mau kalau ba lesi ka ba itna tentang ka tu jingwai ba kerteng ke ke aku tu se ngape pintur lesi wat ki jing ka tu jingwai nasu ba imat loda wat kapalan yang ngasih Bollywood, te haganor kom ke jing shoot itu ke jing ruai bajon ka
hakilo ki benta kiba let's say hato kato kawe ki jima kade le si benta ka pensa mau pi ne kidon ki ki benta ro itu juga ada kalau penkenal saya mengenal semua kenal saya dan dari semua di tahun ini jadi kalau short saya kan kalau ini saya kan semua kenal saya sudah syukur mereka dari kepada jiwa ini mah ini untuk nanti ini kalau jadi itu syukur untuk mana semua kenal saya sebelum cakap ki benta ki kampau ki di sini baca hasil dari mana itu ni kambun ni kedai setan juni setai kan sebab kan dulu maka seorang kemudian kami telah sampai kedai ketui ke tanya dong Kadai tak pergi belum dengi kan. belum jumpi saja Kadang sakawe lu ke ni shoot katu bahas hatimir jong karya teh ke bangayang hatimir jong karya ngada kenal saya sini tu juga setelah saya ayo yang tu karya kadang kuno ka dialog ke bapi bagi suban bantro bapi let's say ke bapi pensa kan mau kapag pensa kan kita kadai aku kebentar kebalong emosional kebalong katakan emosi teh kadai lah tadi tak bisa laspat mau kan tidak mau kemudian menuju destinasi hal-hal kan di film dari menuju isin yang dapat kemudian menuju mana tanpa ngomong ini ngomong lagi daling ngomong ini hak tu kepak pada ngomong su daling kan ngomong ini kita tiba nanti bidangkan malam yang baik dengan saya ayam ini selain dari bapi yang mai nomor pertama mau belum baru kue film ngomong daling ini ya tadi keluar ngomong tadi tak keluar sama stop ya ngomong kan ni panung yang saya baik sini baru panung yang saya ngomong kan tapi kita tak keluar belum very emotional kan terbaru dengan jam tak keluar ngomong tak kentin sekarang dah fly kan dia bisa susut dah balik ngomong kan Nang syukur tayo talo kung yo hata ban ka anda tayo ibre problem sa student akan berkonten Mbak John pi dang marway na pula ngam long marway so tama ngaran nai ko na no ada mah te kuring jompi inju bisni apa pilih apa macam ni ai kurang kaya pertama kapoi sini kami ba kadi ita kabadan di sini ita tanya apa ini yang tentang abu hak kebentar jong ilu dalam adon kebentar itu kan tentang ini kurang cuma gitu tanya tong bolong ba tindakan suntuk kan kabayangan lajit badan ini kebentar ladam dei bahasa ada dalam day bangaran sap dan dia bisa gitu menumpoi kan sini kebentar jadi habang ada betul yang di kebentar buat kau kan nom kejadian setu jemut teh jadi tadi setu jemut teh kan long kita download ni project ini coba dan download mentah mentah ngadon kau itu di jumpa laris yang ini kita film dua kata komedi cuma ada di tahan dulu yang tak bentar kemudian kita di pempat mie kan driver taksi itu udah bertahan itu di Jawa nonton kat saukra lu dan bentar kulit masih bentar kulit dan nonton
Sekawin project ke Bapak sedang dalam masa sedang ni dan kita rawan tu Rawan. jadi ini China ya. Nah, ya tu ta ladan sebagai project mai no. Te kong Diana in pai biang sepi. Ke kepala penolong yang pi bapin Schnafel. Kepala penolong yang nahi kadi nadu dang kena. Dia nadu dang kena masih semat bantuan, masih semat bansyat. Ting haji jong masih dan di film sudah teman hikai acting ni masih semat bantuan di short drama itu. Haki sing sama nama masih semat tu nada tak wire tu. Saya masih semat dan ting nada dan program itu profesional apa kepala. Dia kau dah nak bikin create short story mah bagi aktor. Dia kata kadi gawe balik kong nama balik kadi bangga maksudnya di bande yakin kijatkan. Bangga di gawe ko dia lah kayak ya mungkin art mo. Dia kata kadi gawe. Balah ko po bangga nang kam kuna manulung kudo fa kendaisan. Tengah si smart lah bepet TV bepet film. Tengah si pet ngasih notice kini habang ini teng-teng kita ini kejimbang joki kita ini ke kostum joki teng apa kisah apa di television itu. Tengah si orang pandai pun pilih kuntai, mo. Kerja te kapang kerja jumi bani kita kejimbang joki mo. Te kadita kerja mo kena bangang sutu. Te ondang galak kamlang ba. Manda balang ada kamlang kena samnare di itu. Tengah sesuatu apa ngayat nami nayen pada mo. Na iba ting siya sayo syahat kini kejimbang long di Chinese food. Te nadadi bangi ngintip ling baki TV television kini Chinese food ni ngintip. Te kini ki alumuri mo pula. Alumuri ki samosa inta te ngai om baki ni kini kejimbang juni. Kini kejimbang tu ki menderi mo. Te habang ngar makwa kan ba ki bre ngintip kan. Ya kejimdan hapok ka komersial jaga jongan. Kejimdan hapok ka palau ni jongan. But nakapalawin jo nga gamot siya para majan kino para magpabat kung juro hi kaka nung ka society jo yun bat kita kisod dan kalong tamo kisod jirway ki karyam kabet ki jomi di kabot hangi nga susu baka di kapti ka platform ka pangi nila ban ra kentien mo ka ambassador mo kung bakisyon gibro nga banra kentien na nitra ya ka culture jumi te hot nga ngam de gabre ko banang start ka bangang ala dun hakini mo da ko we na mabre na dutang kandung hidup bangali brio ba indi tang ka TV te nang ti nga sutu bala dangas na i film te ka mo dengan ngaru ngayo kan ban i Shaki way pat ya kata ka culture ka jonga ya ki jimbang di jonga ya ki costume di jonga bat ya ki surki jonga kabadi kita kani kajonga means kamot kari kasi jongi kisut tentai kasi jongi tak kijimbang jongi tu kasi kan. Te lano kata kajing urlong kajong pi kan urlong bakinyo kan pet kibri kata no filash nam pi. Kan urlong te kadiha yung sa pelan mo apa biju cinema nadu ka kadway tari. Kadway tari jong benai February. Dia ngalat nga kecing kepat ni kada ya pi iwe ba ngalat trishitom bat ngalat trishitom nadu mensin bangan ra ya kata kembangan aku ba nadu nak kulu kasong hakti jong ti pa ba baro dadaki ti kam jonga bala daki kwa ya nga bangan nang yai syakhat nang kam penjana syusyu hakti ki kam ki bangan ngai ay kecil jong pia bat na kantat dadanga baklaru tu yoto dadanga dunaru tu yoto dadanga dakru hendai ngan shim ni kini kipien shong sebai jong ki bakit kini du ya ka future ke jong setengah ni kata kadway tari menai fair pion ma kadlo sin ni ha jika pia biju ne biju selama Nakapor kasi kadway budget, kabakat ar budget, but kadway budget, ar budget, but san budget. Kadway ar baksan. Te ngaro hajing siya ngalayo snow di hajing ruai, ngalape hajing ruai. Kemudian ilong siya kasur ba nganang perkat ba ide nakasur hindi na kuno ka kapalang siya ta ya kabangan ngap
dan mereka dari kasur kasih mana kampan betul jingwai yang koi kasio shisha dia ngata sa chisin ngam lepet abi jus nama ngalas la kamslam tu ipar ma pipeni ma pikat snuka Kadang ini aku kita itu dari Desember 2019. dia ngan lepet biang sa chisin dia kata ngam penting kena bangan ban pet bat kumba ngam dei ra bangasu ong sipun kelau kain dan dari ka story cuma mereka film hari tu kipuan nak temau mereka best cuma lara kali na ka story kuno ngala klaim kan mau show dia Pak John sa chisin ngin pai yang sepi dia nak yang jopi pi don kano ka kentien ka ba pi la se pi kwa ban kran na punta di nong kersian ki pai ba ya ke ba se naman ta kanai kasni khakai tarik jong upnai fat kan nang ba lesu bangi sutu baro pa kecing kiu juga international film ka shong bai hakiki jong pa ka de lamda dei ma kecing kersha ni joki de ei ka ba pidan ban ong ke ta jong ka Nah kalian coba itu, nah kuat bahwa pi di bawah, pi ada di kersan kan, kajing kersan pi kan long, kayak coba kapan kentiu ini kan, kapan kentiu ini, kamu lada pi kersan ini lada pi wan dan sakhi, begini kajing tray, kapan ini tray, buat lada pi ada kajing kersan, kau niu bensin, di abang niu bensin kamu nikroi ban tray kamu, abang ni tray kamu abang niu bensin kamu. Hilang untuk duduk ke Mesir. Pada pagi train duduk ke Mesir, ini sekarang bah, ke kamu pagi train duduk ke Mesir. Kan jai kiu sama kan, untuk taken. Nah kalian semua, kumpulan orang kombina, instan kan yang ini film, ke jingye, lalu kakak wei terik, mana kentang, araja kuat, habis jus nama. Kapor kan dari kakak wei harus je, paksan je. De ngakarpat yang bisa sisian, ba kumpala ongi ba komandan ba gede nak kipat bahi, de jingasan nak kipat ba, hilakan. Ya kiu sakmat. De kontaken. Sa sisian, tabu ke jingkarpat akan jompi, ba pinwan ban sakhi, ban kersan dan juni, tak ba pinwan ban pet, yang di film apa biju sih. dia sa chisin na jing syama ni dan kwa shu ban yakran ni shibun ke dan dari ka bakam kongsan ni suntu ba pi wan ta sinema bangin yak tai shibang ne ka film ke jing dia la dan ya turut ki khana ang dia ro se ki pai ba ki mang pe shu ka kan ni tali Dan kuman syukur di mo pa kuman ba kan ni ka film ni ka film kasih mo ka film dia ka film kan ni ka film kasih ka pakatan ke ka jingit ka mo kala kali ya pi ya na te ka mo ka jubab te ka mo pin sayo kan ang bagla na te ka mo ka jingba ka jok pi ka la ban long na ka jok ka jing studio i jok ni pi yo i ka de ka mo ti ka ta ka jing ni ba kan ka film na mal bari ka jing ka kom pakhat padan jok pi ka long na ko mo ka jing pakhat padan jok na long na ko mo jing pakhat jok ba jok na ko mo Teka mo, kani ka long tang ka jing kuli, pat ka chupa pada dah kati film ke, kamu din sayo ka jong ka chupa. pi pila ai ka jiba ka ne ka film Ka chupa ka ka. pi pila ai ka jiba ke jing te baro kinsa tip Bisa makin sayo lang ka jong ka chupa. Kayak kata kajingit, mau lihat sekurang kau menam ni kajingit lah. Kan dulu kan tang kajingit jong sisa mana lah ni sekurang. Kalau ni kajingit si parlo, kalau ni kajingit pagi minggu pagi tu kajingit kum si parlo, kajingit kum perasnong peratham, kajingit jong kasnong yakinong song. Kata lu apa ni kentang ya? Yang kata kajing ini kan kayak gitu. Sa chisin na kaliang jongaro na kipot kemem bahkan ka film ka jopi kan long ka baya yeu nga ngaron ke jingat ke bas camp makanya de namar balai bagaimana yo dan pay ada tiga kon ngadang itu kana di parlok serum seneng do ba dalam ini itu ka film kan ya de namar pi ka don na ka jong ka kana do de ngai ngaru ngam lai ka ban matai tambanga
ngasyong han nakabasta hadu bakut te kamot ka pun ka yang akabat kata berkana te ngangit scam bakan bat ya kiwairo bat dese kinombuan wan ban peitang sisir te wat hapren kan ka jinglong jung ka pandemic do ngangit scam bakan ban ka jingkershan pai ba te ngatrai kidandon ni ban nong lagi kong lain Tangga tayo, tangga cepat pari hidup bayi kershan nam ni keluar bentrai kakam naga bentah jongpi, pat naga bentah kajat bentri bat kiri hidup koi. Dia kenang bangi demi nubla kan banyak kun bat kiri bentri para state mua kumano. Dia ni keluar bat ni keluar ni hidup bangi bentrai janai kikam ni ia jadi kejadian kasong mereka tengah lagi jadi lah pikwa ban kentiri ni hang ni lah hang ni tanya pi ikat pat kajung slogan. Banyak. Kita ini semua ngaruh. Dia kerjing kesan baik pak ni para ni nang lah kiri semua. Karena kena kerjing kesan dan mentua ini benar ini kerjing aku senamaru kencan saki kencan pe. Ni semua orang duk jengkar mana? Sasisian nakaleng juga nasuban ay kublay ini samla angot kejudan kekentin kebangi la jios ngo bhabarabor banong kentiu ya laki jom te hakane kekentin nakaleng juga nasuban kentu ikipai ba bakin kentiu ya laki jom da kabangi let ya kaban saki ya ne ka firm ka khatwe tarik nai fab nakapor siya kapor nakaleng pios ngo wat nakaleng juga sorkar o bajung ba ka government kamla ya kapan aikam aijam ya kisamla hakane ka juk ka babanta ya kata ni kubul te hnrei lengbakum kini kilat ya ka baki kisamla ki pli ni kilat lenti kane ka dei shibenta nak benta ban aikam aijam ya kisamla ba kane ka sap kapong te klem ka jing beden lenti klem ka jing kershan ka jumpi minumla ban poi shi ro te sa sisien ro ngasmu ban warra ro ke wi kendien ka baki ong ba teng-teng ngajuyo semua usirum-usirum ban ong ba ban pet firm kadai kapor dari nakaling jungahi ngasngo ba kata kamlong kumta namar ba ka jing pet film kadon ka jong ka khana kadon ka jong ka khubor ka ban ai hanta kamdei bengilek de apon penban kalau ka jing kersyan ki sam larung sam la kalong ha jing ruai la kalong ha jing shina jing ruai la kalong ha acting la kalong ke editing ba shibun ki benta ki badai berkene ka film industri lada pipet ka film ka isubha i kumba ka piang pala i kumba lada ki rim mobile kan long ka film kam long ta kidon hadu ar ko sa tri department ki bawan ra ka film fisu tu antar lo ka jing ka isitom ka kata kata e klam ka jing kershan ka jong ki pai ba inom la an poi shi ro inget scam ba pin appreciate ye kini ki sub ki talent ki samla pi appreciate da ka balet pe hakaba pilih pi appreciate ki nong lai pi appreciate ya ki nong tau jawai pi appreciate ki nong ring bat kum ta ter ngets kam benang kershan na kapor sekapor sasisen ngin se kendo bian ngin se kendo haka khatway tarik jong benai fab habiju senama te kublai shibun light ben kershan na film light pek bat ngets kam ba pin kentiu ya laki jong kublai shibun